Ratirenda Giro, ukose chembo chawe echa senchu. Nishaha mushanju ezei hangwe. Ukitebere shaha aharigana katonyezebere Radio West gambambre na MTN Senchu Points. Terasta igana kagani tano star ishatu hash. Okuratira obhabuzi. Okubasa kushashurira bills. Nobhereza. Urukwezi nsa MTN Senchu Points. Amakuru aharigana katonyezebere Radio West. Mwenye ihanga ryawe. Amporchise usibe kuronji ishaza nshanju zihangwe kana makuru mu nyakarero kiga no gashumirwa Mazimba Januario. Ministry ibyo bwegese nemizano ekiriza amashemero garukore bigeso biri ku rwo mu mahanga agaheru ngara amashemero gutumanyira kwetanka international schools gigureho ahabwe birasi by'imyaka ya muheru. Umugambirizi wa ministry ibyo bwegese Denise Mazimba nagira ngo okora eco nahabwo kwenda ngo abejabo bakora ibigeso byabo bya muheru. Nagira ngo ministry etungiro kushaboko kwikiriza amashemerago aga international kuyigura ahabwe birasi ibya muheru byo mwaka ogwenkuri 2021 bakora ibigeso byabo namanonga ebyo kwekwatiramo ninga practicals. Mazimba nagira ngo eki nahabwe birasi bya muheru byonka ebiri kuza gukora ibigeso byo kuhendera umwaka gwabo konkandi kutari kugira ngo ago amashemero nago gigurwaho. Nakirwa kuronje ngo amashemerago ngakorera kalenda erukutana aha mashemero agaitu agubutosha kandi hagati yo kwezi okwa munana no kwezi kwa mwenda yerukana government yuteyine bushoborozi bwona ahanjendraho ibyo bwegese bw'amashemerago. Minister wihanga abwe byentungo Kevin Anete yashaba Amakuru w'ikitongore cyo cya Uganda Investment Authority UIA Robert Mukiza akwatandikaho emirimo mingi otireho no kwetereza byentunguka bingi omuyanga ogambe byo no byaba yaha mukoro aho Mukiza yaba narahira nka mukuru w'ikitongore cyo omukasheshe karizoba omukampara. Anite yagambira Mukiza kwashadika ecyo kutomu nkora okushaba kwa president okoromo okutandikwaho kwa industrial park 25 omuyanga ryona okutandikwaho kwendije mirimo n'ekigendererwa cyo kutandikaho emirimo erukwingana obukikuro bibiri hamwe no kutaha amataka gukutaho amakwerero omuyanga ryona. Mukiza naza omumwanya gwa Lawrence Byensi owahwerere kutebekanisa kurungi Uganda Investment Authority ekabe kitongore ekitarimo bushomankuzi okurugero mbere kugambwa Minister Anite. Chairman wa board Morrison Rwakakamba yashaba Mukiza akwayetereza abanyamyoga b'ebyentunguka bo mu ihanga obwari kukoresa ebyo kubashenda ebiri omuyihanga. Abakuru mu byo bwegese omuri banda benda abashomesa n'abakozi batari bashomesa mu bitongero byo bwegese bakoresa mu gishogo ahabwe ntebekanisa iyo mutano y'government baterireho batunje obukatu bwo kubasirike ndwara ya COVID-19 amashomero gaza kwiguraho babe betebekanise. Mukuru w'ebyamagara ahabwa district y'Ibanda Dr. Julius Bamwine nagira ngo bagenderera abo abarukwija kutunga za dozi zabo zo kubanza obwo arikucyoreka kuronje ngo abashomesa barukukira obwingi bahereze kutunga dozi yo kubanza obwa hati district nekoreso mbazi ogwa Senavoc vaccine kuruga omuri China. Okusirukwa no kukorerwa omusa sentitano Ibanda University Nyabuhiche Catholic Primary School Bugarama Primary School hamwe na TTC Kitoro omugomborera ya Nyamarebe kandi na Nyamabare omugomborera ya Kichuzi. Philip Abigaba omushomesa St. Teresa Primary School omukagongo Ibanda Municipality nagira ngo abashomesa bingi babire nebeja ahashaha ya muheru kuza kusirukwa endwara ya COVID-19 ahabwe bishuba ebibire nebigambwa barukushisha ehururejo. Abashomesa bashabwa kubongera amani omukweteza obukatu bwo kubasirika endwara ya COVID-19 Ruburi Center
yo kusirikirwaho boreke ebiro kuboreka ko nabashomesa abwo kwenda ngo bahebwe umugisha gwo kubanza abwo kwenda ngo bekirizwe kugaruka mu mashomero kwegesa government kwarabe yigwire amashomero. Ibyo nebigambirwe mukuru webyo bwegese ahabwa municipality yisha abwa municipality y'Ibanda sansurukache abwa municipality y'Ishaka Bushenyi Dante Mugenyi wabire nagambira abanyamakuru aro Bushenyi nimwe basyo abikwatirine n'entebekanisa ya government yo kwigura amashomero. Acyorekera ngo ministry y'ebyo bwegese yarahaciye kuba yejane kiragiro cyo kugira ngo abana abo mu birasi by'ahansi bashomero mu mashomero agari hihi nk'abari kushoma nibataha umakaga bazire babo abo kwenda kugira ngo tubatunga buri mezi bwo kukwatwa endwareje. So nienda kwa somo cyo kushababona ababo kumanya bienda kugaruka mu kibina kushomesa abana batine bwo kwaso ba making sure ngo abo center yuni ba vaccinate ngiraho bagende basomera ini kandi bagende n'isanizo yo gukoreka n'abashomesa nyina amasiko mu bija kubatendinga ba vaccinating. Omu district ya Lyantonde ekitongole ky'ebya maize kya National Water and Sewerage Corporation kitire mu sente ziri kuyika ashiringi obukikuri 15 n'emitwaro nshanju okutandika kwombeka project entya ya maize. Project ejo negendera kuragira kwa president kuragira ekitongole ekyo kureba ngo ekyagomezamo kiro kwisya amaize omu Lyantonde anyuma yo kutongozaho Nshara Industrial Park. Project ejo egendere kuhera abantu barishere kiruhura akageti hamwe na Lyantonde okutwarira hamwe. Ebirebuhire president ayikiriza okutandikwaho kwa Nshara Industrial Park omu Lyantonde niko kuragira ekitongole kya maize kya National Water and Sewerage Corporation kureba ngo habaho amaize marungi kandi agarukwesibwa akuhera omukutandikwaho kwa package. Mukuru w'ekitongole kya National Water and Sewerage Corporation Silver Mugisha nagira ngo project ejo negendera hamwe n'entebekanisa ya government ya Uganda eyokutaho amakorero nko muringo gumwe ngo kutungura entasya no kuretaho emirimo. Ochurukize Radio West Radio Best Ronimba raganga mwagaheru ihanga irya Democratic Republic of Congo ryatungaza doze mitwara 25 zombazi gukusirika endwara ya COVID-19 ogwa Moderna vaccine oguna barabiro mu ntwaze ya Global COVAX program. Oguno murundi gwo kubanza ihanga kutunga ombazi gwo kusirika ogundi gutaryo gwa AstraZeneca. President Felix Tshisekedi na wowenka abira yeganyire kutunga dozi ya AstraZeneca nuko kuraganisa ngo naje kutunga dozi y'umubazi ogundi gwabireho za dozi y'umubazi gwo kubanza ogwa Moderna gukinga n'emitwaro 25 gushikibwe omuihangeri nyuma basyo kandi ezo nizumwe aza dozi obukikuru rukaga zimbazi kusirika etari yemwe ihangeryo rutwire tegereze kuruga omukwezi kwa mushanju kuruga batongozaho ehururu yo kusirika endwara ya COVID-19 ahari kuna mwenda byo kwezi kwa kana abantu batashikire na mitwari 10 nibo nkare watungire dozi yo kubasirika. Democratic Republic of Congo nemwe amahanga aho kweganya kusirikibwa akubire kurya higuru za dozi kurenga emitwaro 30 zo mubazigwa AstraZeneca zikokibwa anyuma yo kugutaza koresibwe mu kwezi kwa mukaga no kwezi kwa mushanju omuhangeryo. Ompurikize nkuna kusiyonto amakuru gaitu gihangwerekana skan Mazimba Januario tirizo barunji. Amakuru